Ассалому алейкум духтарако, созен хубен. Духтарако дар 12 дарвоза шашум қатор аз тараф Тилобозор қарор дора. Омадем анам хели дуй качой ҳам хе хушра гора и ҷудо ҷудо на. Ни касим чара ҳама чи қати пушда метонен, кирташа биден чи хе хушра материали чи бошад. Ламираж биде материал духтаро чанд та расветка дора, нархаш 160 сомон нархи донаш касе оптови мегира, бояд чи арзон мекре, ма рақамои савдогара мемонам маълумоти бештар онис, ай хичон мегирен, размира чанд та чанде? Ай 46 то 52. Ай 46 то 52 размер бида и модель чанд сом? Баю 180. Инош 180 сомон жемпирчо чи? Баю 130. 130 сомон жемпирчо бинен чи хушра духтарако 130 сомон. Ивандам ка расветка дора? Намаш расветка дора. Расветкош не биде духтарако чанд сомон? 140 сомон духтаро и вариантош. Ни тройкотон чанде? 170. Тройка 170 сомон то онум охира тройка духтаро. Курткачо чи? 120 сомон духтаро. Грандиозни акция. Бани киртопочаник ё киртай холиша? Киртай холия духтарако ё чанде? 170 сомон и вариантош. Иш чи? 140. Не духтарако 140 сомон иш. Касе да доставка дар кора рақамои савдогар дар рӯи экран мондам. Маълумоти бештар низ ай хичон мегирен. Ё тоқа на? Дуйка ё? Дуйка чанд сомон ё? 150. И вариант 150 сомон духтаро куртабрук буде размеро низ духтарако ҳастай. Суруғара фаҳмондам бозори Корвон аз тарафи Тилобозор 12 дарвоза шашум қатор касе да суруға нофаҳмой ма рақамои савдогар мондам. Маълумоти бештар низ аз хичон мегирен. Духтарако не халатои бамбула мираж омада 160 сомон курта почай духтаро ина расветка кош ина касе да доставка дар кора ё ки наздик дидан мехоҳам ма рақамои савдогара мондам маълумоти бештар низ аз хичон мегирен ирам аҷоибот хушрубони хеле кисача доранд духтарако диден аҷоибот дарами бозори Корвон 12 дарвоза шашум қатор духтарако.